Las finanzas della AVS nen bec plien l'equiliber. Quai ha dus motivs. Nus deventain pli vegls e retirain 4 as pli ditg rentes da vedecna. Plinavant cresce il dumber de persunas pensionadas pli svelt che il dumber de persunas cun activitat da gudogn che paien contribuziuns alla AVS. Il Cussel Federal ed il Parlament volen stabilisar las finanzas della AVS cun ina reforma. La vedecna da renta de las dunnas duai venir augmentada pass per pass a 65 ons. Quest augment ven mitigat tras mesiras compensatoricas. Supplementarmein duai la taia sin la plivalur venir auzada per 0,4 punts procentuals. Ultra da quai duai la reforma possibilitar in pensionament flexibel per las donnas ed ils umens. Da che se tracti en detai. La reforma AVS 20 duai garantir las rentas della AVS per ils proxims 10 ons. Resparns ed entradas supplementaras duai possibilitar quai. En connex con ils resparns esi planisad augmentar pass per pass la vedecna de renta de las dunnas da 64 a 65 ons. Che la reforma entras en vigur l'on 2024 vales l'on 2028 per totes e tots la vedecna de renta 65. La vedecna de renta pli auta duai venir mitigiada per donnas de las annadas 1960 fin 1969 cun agit de mesiras compensatoricas. Per queste annadas vuol quai dir da chi che va in pensiun avant la nova vedecna de renta na vegnan las rentas bec reducidas usche fich sco oz. Chi che va in pensiun a partir dalla nova vedecna de renta survegnin supplement de renta per vita duranta. La AVS 20 vuol ultra da quai possibilitar a donnas ed ad omens da decider libermain da dir in pensiun tranter 63 e 70 ons. E chi che lavora pli dic che fin 65 ons po uscia megliorar sia renta. Ultra dals resparns dovra la AVS entradas supplementaras. Per via da quai duai venir auzada la taia sin la plivalur. La tarifa normala duai venir auzada per 0,4 punts procentuals da 7,7 a 8,1%. La tarifa reducida, per exempel per victualias, per medicaments u per codis, da 2,5 a 2,6%. La reforma AVS 20 discerdias la AVS fin l'on 2032 per tudentut vardes 7 miliardas e mettes puspei en l'equiliber sias finanzas. La reforma della AVS compia dus projects. Cun in dels projects ven augmentada la taia sin la plivalur a favur della AVS. Quest augment è una midada constituzionala che sto venir sudamessa obligatoricamain alla votaziun. Cun l'auter project venien adattadas las prestaziuns della AVS. Conter questas adattaziuns esi veni fac in referendum. Ils dus projects encoliats in cun l'auter. Scin dels dus projects veni refusà fa l'antira reforma naufragi. En il Parlament esista incontestà che la reforma della AVS saia necessaria. Differenzas ai dat tranterauter per via dell'augment della taia sin la plivalur. Per la taia sin la plivalur è vegni decidi in augment de 0,4 punts procentuals. Ina minoritat voleva imponder ina part dels gudogns che la Banca Nazionala fa con ils chains negativs per finanziar l'AVS, quai alla majorità refusà. Tenor il comité de referendum vegni spergna con la AVS 20 unicamain in donne cost de las dunnas. Erschelles survegnan ja oz ina renta da vedecna che per in terz pli bassa che la renta dels omens. Se la AVS 20 vegna acceptada, saia la vedecna da renta da 67 ons per tuttes e tuts gia in mira. Con l'augment della taia sin la plivalur, stuessen nus tuttes e tuts pagar da pli, en tant chi vegna scursani ter la AVS. Mo con in na, prevegna nus ad ina reducziun da nossa assicuranza sociala la pli importanta. Per il Cussel Federal e per il Parlament è la reforma in compromis tranter entradas supplementaras e resparens. Senza reforma, na saien les rentas en paucs ons bec pli finanziadas sufficientamain. L'augment della vedecna de renta de las donnas è giustificia. Las donnas haien oz ina meira formaziun, haien per gronda part ina activitat de gudogn e vivian pli dic ch'ils omens. Cun la reforma pon bleras persunas cun activitat de gudogn meierar lur renta schelles lavuran vinavant suenter la vedecna de AVS. Per quests motivs recomandan il Cussel Federal ed il Parlament d'acceptar omadus projects.